नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल फ्रेश एपिसोड को स्वागत करुच्चे। आज आसी फेमस डॉक्टर धवा मटन करी टेस्ट करने निश्चित कर टेस्ट कलापर चैनल नुआ अच्छी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ। बारी करबार न सर मटन टेस्ट केमती अच्छे भल अच्छे ना आप रेगुलर सर कौन कौन मिलूँ कौन मिलूँ यूनिकटा कौन ये भल माने फेमस फेमस है मटन मटन अच्छा आम तो 4-5 वर्ष है आसिक खाऊ आज्ञा टेस्ट भल 3 वर्ष लगाऊ इटा भी कौन हो माछ ना इटा भी आप मटन ना सर मटन कम्प्लीट हो गलानी के समय लगे अच्छा इटा हूँ माछ झोल फिश करी सॉरी चिकेन करी मटन मटन करी इधर फिश करी माछो डाउटी वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल करी डाला फ्राए पोटैटो फ्राए डाला खटा राइस रेगुलर यूज कर राइस जानपारे डाला वेजिटेबल
ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ନା କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଡାକନା ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ହୋଟେଲଟା ଖୋଲିଲେଣି? 23 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି? କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏଠି? ମଟନ୍, ମଟନ, ଦେଶୀ ଚିକେନ, ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପନିର, ଛତୁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ହୋଟେଲ ଡାକ୍ତର ହୋଟେଲ କ'ଣ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଡାକନା ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ନା ପ୍ରିଭିୟସଲି ଡାକ୍ତର ଥିଲେ? ଡାକ୍ତର ଥିଲେ କି ଆଉ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଟନ୍ ଯେ ଭଲ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କ'ଣ ରୋଷେଇର କ'ଣ କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମାନେ କିଛି ନିଜେ ମାଲ କାଟେ ଆଉ ନିଜେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତି? କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ସବୁ ଜାଗା ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଶୋର ଭାଇ ହୋଟେଲ ବି କରିଛି ବଟ୍ ଏଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କଲି ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣ ହୋଟେଲ କରୁଛନ୍ତି ଟାଇମିଂ? 8:30 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 12:30ରୁ 4ଟା ତାପରେ 8ଟାରୁ ରାତି 10:15 ରାତି 8ରୁ 10:30। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଆଡ୍ରେସ୍ ଅସୁବିଧା କେମିତି ଅଛ ତ ରାଣୀତେଲ ପାଖରେ ରାଣୀତେଲଠୁ ଭଦ୍ରକଠୁ ଆସିଲେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? 8 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ତେଲ 2 କିଲୋମିଟର। ଦେଖିଲା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।